Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoka si Imran Pase. Nyo sengaja lumpugok video live nyo ke si Imran Pase. Kulayan ji diat behan abut. Kulayan anak mayak pungo pin tabenyan diat. Tigam pungo mecep-cep babah. Ho ke ka Imran Pase. Imran Pase mata saru akai saru ase pin tabe. Pu kalau kayak melapor buat tuan ke. Buat tuan berhala Pancasila tahut pu kalau kejak melapor. Kalau kayu jak ulawung. Ban kalau katalo debat nak. Kajak cok photogop edit photogop. Wate de edit foto draw tu. Kata jak pegah gop edit foto ji. Alah hai gampang ai hai. Ho ke ka Imran Pase. Pat kah? Nyo nata kalau lom kacok foto si Emalun lom. Acok public foto si Emalun. Ti Carlos Muego, Carlos Bronson. Yang inong kawak kemalai go bokirnya. Kah sabi kap garu si Emalun. Kutupu. Tabi kap garu si Emalun kah hai Carlos Muego. Carlos Bronson. Alah apa ego. Inong ke kejaga mentong. Inong ke kejaga mentong. Baik kaplung Malaysia ketanggung lahir nafkah. Katrip tak kakah Malaysia hai Carlos Bronson. Nyo ban kata lo debat. Alah hai apa kapluk bangai kilo. Tat bangai beat bangai. Aku pergi bantalo debat kacok foto awak inong abusi. Urang yang abusi tayang kacok pamer. Post. Lawan ngon abusi debat. Mohon ta share video tiap 3 ta debat ngkah Imran. Imran Pase. Lun pule nyu pule ngon kah taga Imran Pase. Yang lu laki video lembui HP kah hang kejit bi. Dan yang lun bi lembui WA lun. Hang kajit telepon kena buat lun. Haba ke raya sat. Gaduh pegot video. Kajak kena Pase. Kajak kena Unisam. Pupu Unisam kujak tu Kajuk alamat lengkap ke foto KTP ke foto ke. KTP kena mupat ku setot. Baik ka pegah pele KTP kah lun. Ho ku kena ba KTP Yahudi RI nyan ni lun. Ho ku kena ba. Ho ku kena ba KTP kah bangai. Ilung pulai KTP kah alamat kah mengupat ku setot ke. Baik kaya ban ka talu debat apa bangai apa ego. Bibi yang na tebai mencep ke lagi urung pin tabai kon ke lagi urung pin tabai memang ilun berharum lillahi ta'ala kah nak pin tabai. Babah ke mencep lagi ase lih bangke menan babah ke. Tampuh hidung sang nak kenong heroin lom kah. Ke Imran Pase. Yang foto yang kali. Yang kali. Kacok kapasang kalapor bak kapolres. Kajak laju. Kasitot semalun. Kasitot yang urung yang lun sayang. Kasitot menyukah anak gam. Nyukah anak gam kajak tetot. Kajak tetot. Menancikah Bronson. Baik galak tak kayak cok post foto si Emma Lun. Nak dengar? Kajaga inong draw ke mentong hai Carlos Muego. Kerja bagian bimpul ho itik. Bagian bil ho. Kitik. Koh kaya langle. Jak merentau Malaysia deh. Nawo tinggal si Malay deh. Tinggal awak inong di Kumalay deh. Inong pihak mthang katerita pu hang tetia teman awak inong ke. Awak inong ke hai Carlos Broston. Lagi hi benguh awak inong ke. Maka kah galak tak kayak perkaru si Emalun? Galak tak kayak perkaru si Emalun? Bah dipakai silua ketat di si Emalun. Hana urusan dengan kah kejagai inong kah mentong. Si Emalun dipakai silua ketat. Hana dipahancur kidah bangsa Aceh. Iji tidro ya dak pakai ilua ketat. Urusan roy. Milon mentong hana aku larang. Urusan dro disnya. Kajaga inong dro kikah mentong. Hai Imran, hai
Carlos Bronson. Kajagai nong dua gementong hana suah kayak cok pamer foto sema lun nya urang yang lun tayang temanya. Urang yang lun tayang. Hana pukah ya cok pamer foto ji. Menancit kah? Hai Imran Pase, nyo lu raja kekah becut hai Imran Pase bangai. Yang bibi tebai, mata tharo, akai figo tharo, Kali lun laki lumbui HP kah beklam bak video pakon hana kajib. Pakon haba ke rea tak kaja unisam. Katipe ke kap lemah ria bak usi menyukah nak gam. Nak kulayan ke mahan ta share video 32 tu. Ta pegah haba. Ta dialog sigo bak video leh 2 tu. Kiban. Nak gam. Nak gam. Yang perite saya dalam PA musaboh ke hana kreh. Ngona busi ke musaboh hana kreh. Kon thombong ngabusi pegah apa? Kon thombong. Menyo label awak PA saya nyan. Hana label laju ngona busi. Ti Malik Mahmud je kahai keno. Kayu communication ngona busi tiko. Nak ku ceramah hadi. Pekah lawan tu hai Imran Carlos. Imran Pase. Payah pinah ke di pasai, payah hai Imran Nasai ya. Imran Nasai cocok kena ji hi jemuh lagi hi jemuh saya memang betul. Mata menan mata, babah mencep-cep. Anak banyak pimp tabai ya. Yang pulai pegak video sebut nak busi nak pertamong video busi bak vlog Facebook ji deh. Yang nak di invite lon berosa baru lom lihat he nya nan. Pergi kagak aku tak ilun kujak leg yang nata senya. Baik jak pelagut rimung angkut. Baik jak pelagut sabai ya. Pimp kedro sabai ya. Hana payah connection dengan lun yang bagian-bagiannya. Saya kah Imran. Haba ke raya tak. Lembui HP kujuk hang kejak telefon. Ku telefon lilun kajak pegah alasan poh put malam. Poh put malam. Panai poh put malam yang lun telefon poh 6 bakkah poh put malam bak lun di sino. Poh put malam di sino bak lun telefon poh 6 dia Aceh bermakna. Kayak pegah poh put malam. Pakon carong tat ku bak kabalik alasan Imran Muego, Imran Nasai, Imran Pase, kapegah kah Nisam. Ya, Nisam kapegah. Nisam pu desa pu kecamatan. Menyukah nak gam jentel nyo saya agamo menyo bahasa Aceh, menyo kun bahasa Aceh, bahasa Gasa, ia boh Aceh. Nyo kenyo saya agamo. Kon bijeh pang tibang lun tepu kah? Awak anggota agam. Lun tepu. Lun hargai perbuatan awak kah jamun yang kalah ke perjuang tapi jino hanayum le. Awak kah kajit ke najis, kajit ke lamit Jawa haya saya palih kelo. Kabeh jut ka saya Jawa, katem li. Punggung ibu pertiwi hai binatang. Katem jo asawa kegop. Kapajo khop tulung kedua ke hai binatang. Hai ase dalam PA. Bijeh pengkhianat awakkah di dalam PA nyan Bandung. Bijeh pengkhianat. Bijeh pang tibang awakkah. Imran Nasai. Haba ke raya tat hai binatang kelo. Menyohana ku mesu lelon. Ku sengap. Kayak pegah sokah kah lun depu kah awak gam tapi senjata kah hanali hai binatang. Kabeh kayu ko. Katem publo senjata katem publo perjuangan indatu hai binatang haram jedah kelo. Purte pelikut tumpah Allah ke manusia ke Allah mentong hanayo. Puan ke Allah ke manusia ke Allah mentong hanayo ke hai binatang palih kelo. Puan tu ke manusia. Tapi nyokah kali nyo hai binatang haram jadah. Kak kena jak lacak lun bak Kapolres. Kak kena jak minta sema lun. Jak laju. Menyokah nakreh gentleman naboh ke. Jak laju. Si on boleh sema. Darah nyo siagam nyo Darah sema ke. Nyawong keluarga kah demi Allah, demi Rasulullah lun pegah nyo. Menyokah nak gam. Kajak. Demi Allah, demi Rasulullah. Lun pegahnya buat video live nyo. Nyo kan nonton nikah. Nyo lun buktikan dalam kawar rame. Kajak. Kacukeh sema lun. Menyokah nak gam hai binatang.
Kak penjentel-jentel draw ke ngon urang lain jut ngon siagam nyo bijeh lawang nyo hanapa kajak gentleman draw ke. Nek awak kah ku seup ke menyo ngelun. Toh panglima saya kah? Toh si mualim saya laknat tilah kah? Toh kafe Malik Mahmud kah? Kayu jak kena siat, kayu jak menumpuk awak nyan kaya-kaya millionaire. Kayu jak kena siat bukan ada bak lun kena bak besi. Kayu jak menumpuk. Kabai intelijen menyohana puas kah Imran? Bak Dr. Zaini jut bak gubernur maupun so mentong jut bak Jokowi pijut kajak ba perintah ke hai binatang haram jadah palih kilau bijeh Yahudi. Nyan yang kah sokong nyan ti Malik Mahmud. Nyan bijeh Yahudi kafe Mijakrung di kafe laknat tilah nyan ti Malik Mahmud nyan. Kafe laknat tilah. Yang kah angke sebagai wali jihan hak ke wali Nanggro anu bajing nyan. Nyan anu bajing Malik Mahmud nyan ketua kah nyan yang dalam PA maupun tim Dakir Manaf. Tim Dakir Manaf laknat tilah nyan konandro jihan tim Dakir Manaf laknat tilah nyan awak poh Abdullah Syafi'i. Nan tim Dakir Manaf nandro asli Syahril nan anu bajing nyan yang breok nyan. Ditipai bangsa Aceh dipakai nan Muzakir Manaf. Yang poh bangsa Aceh, yang poh Tengkulah Syafi'i, but si Muzakir Manaf, jih dalang. Yang nanu bajing yang mubreok nyan, yang diheunan, yang diangkedro dihnan yang si Muzakir Manaf, kon Muzakir Manaf nanji. Nang si breok asela nan tilahnya nakuh nanji Syahril. Baik kenong tipai. Ditipai bangsa Aceh dipakai nan, Zakir Manaf dijak pegah do jih pilot. Kanyo, awak ba pesawat. Baik kenong tipai bang Sam tua. Yang sekongkol memandum yang poh. Bangsa Aceh yang carong-carong ule nyan ke awak nyan. Nyan awak PA nyan awak poh bangsa Aceh. Baik hanalun perah siram tua. Menyun sokong awak PA nyan urung drone siram tua sabar lagi nepoh bangsa drone. Sabar lagi nepoh bangsa drone apabila urung drone sokong. Urung PA nyan siram tua. Hana lun timipai nyo hana fitnah yang lun pegah. Nyan awak nyan perti bijeh pengkhianat yang awak nyan. Awak yang pelikut sumpah. Awak yang pelikut perjuangan awak yang melanggih. Perjuangan Indatu Tengku Hasan Muhammad Didro yang keperti awak nyan. Yang termasuk nyan awak PA haram jadah laknat tilah nyan yang biracun. Ke Tengku Syafi'i. Yang awak poh bangsa Aceh nyan binatang PA nyan. Untuk mencalonkan diri sebagai wali negara. Yang beritma ke wali Nanggro. Ti Malik Mahmud wali Nanggro. Yang angke ti Malik Mahmud haram jadahnya nana tu sawah. Nak lun pegah. Yang Asy Zaini yang angke. Ngon Asy tu haput yang angke. Ti Malik Mahmud haram jadah laknat tilah kafe Mijakrung nyan. Yang kafe Fir'un nyan. Kajit nelit kedih di bumi Aceh siram tuah. Nulit kedih nyan dari bumi Aceh kejit nulit kedih yang seek nyan. Nyan si Malik Mahmud nyan. Nulit kedih nyan jihen paling bangsat, paling bejat ngon Yahudi mantong got tak pilih Yahudi yang hana dipoh bangsa Aceh. Nyan kafe ci nyan si Malik Mahmud haram jadah nyan menyomate di bumi Aceh ni cok manyet tio ju laut no popo. Baik tinggal di bumi Aceh nyan anu bajing Malik Mahmud. Laknat tilah nyan. Nyan awak tipai perjuangan Indatu nyan. Bandung mino kaikut serta perti asai lain duman asai dalam PA. Bui sugut palih kilo. Haram jadah awak kah awak PA. Bit nan lagi nan PA pengkhianat Aceh awak kah binatang palih kilo. Anu Yahudi, kabih jut ke Yahudi dum awak kah. Ilun ke kafe punya perti